Moihtowa semi wehkau tawakik uan onkaya mayan. Akmo onkaya taol. Intokniuan nemiah kemeh tehuan titeenek. Semi teikneltik. Amo tehkipiaya. Se okichpilkonet uan se siuapilkonet panowayah itech inxolalmeh uan kihtowayah yehuan mayanayah. Uan tahtaniah takual inkalyetoani. Amo akah kinekia kinselis inkalihtik uan kintekipanos. Semi yowak inkonemeh ahsikeh ikalihtik se siuatl. Kilwihkeh mayanayah uan kitahtanihkeh takual. Insiuatl kinnankili amo wel teh kinmakaskia, nion tepitzin nextamal. Ximoketza, kilwihkeh inkonemeh. Uan xiktemo kox onkak nextamal itech monexkon. Insiuatl tennankili: ¿Kenin mah onka nextamal? Semi wehkau amo tehtaol. Inkonemeh motatawtihkeh. Insiuatl yahki icocina, kipanitak inexkon uan kitak temitoya. Insiuatl tisik uan inkonemeh kitamihkeh nochi intaxkal. Katka semi yowak uan inpipilmeh kitahtanihkeh insiuatl mah kinkaua mah ompa panokan inyowal. Amo wel tikochiskeh talpanian, kilwihkeh insiuatl. Titehkoskeh tapanko. Xikchipaua kuali, semi talo, uan kuali xikilpi inguapal tlen kimama inteja. Inkonemeh tehkokeh tapanko uan ompa motekkeh. Insiuatl kakik nochi inyowal takokomotzayah semi pitzotik. Insiuatl amo kinemili tachatiu tonin mochiutoya. Mostika keman ihsak, tehkok kintemoto. Yehuan akmo yetoyah ompa, uan intapanko temitoya ika sinti. Kampa motekak insuapil onkaya kostiktaol, uan kampa kochik inokichpil onkaya istaktaol. Yeh ika inkostiktaol isiuka moskaltia uan istaktaol kachi yolik. Insiuapilmeh moskaltiah semi isiuka, uan inokichpilmeh okachi yolik. Inkalyetoani monemilihkeh kenin amo kinselihkeh inkalihtik inpipilmeh. Semi kuali yaskia mah kinseliani. Inkonemeh katkah kuali ehekameh. Katkah dipakah. Iyolo insinti, ianimah intaol.